patalo patu tatu au fia po eo nufuno mai mai tatu polo kalama eo tatu polo kalama ne o Saili le Atamai o maua foi se ava no fa o mai tatu mai moa foi I polo kalama ale Students Association For Faa-Samoa o ela fela tu polo kalama le asole I le MPC ala tu atu le sumai atu o presteni o le kalapu se io na sau no mai foi pole atonu ane o lo tupu I le tatu MPC io faftai la mamole avano nei aso mal famo mole e fatau lava mole tuplanga o le autu o mato o mai o le Apo le I'umaea o le unga o le whamatalanga a le liu si alanga o Faa-Samoa pai mai vai lo sani ale yani o mangoto I nafo tupulanga o mau tau fi mau fa vai le to sano tas o mau la yo lo no o matau fi mau no I e te tu ia se yo o le fa o le asola nei o le se lava to ina me o le afa o la mai mai tanga te ia te lava vai no Faa-Samoa le Fatima ni yesu o fea Faa-Samoa la ngango le atu o whaingo le tuno Faa-Samoa o le wingo ma le whamatalaina o le ari me mafua mai ai o le ase tala yana muru na awala mai ai o fuisi Faa-Samoa ma ulu whatapati ma so se mea Faa-Samoa o le teini Samoa o le taupou e nofo le tano o ani ngaluenga e Fatima ina o afuini awala e te vaai e te mwhai oina e Fatima ina o e tere me whawai le Apo Samoa o o le taupou o nei e whengai maliri ina le whai tōna tani o ngaluenga na taupou whai o le sinea o fulfula awa fulfula sua fulfula tōna te lavanga luenga Faa-Samoa tau ko matu tau whai Fatima nei aso no foi langa atu langa mai ono la aule ni tau tata yesu la aule o wa satu ye samo yesu ni o te le satu ye la ngano le atu ko lo fami o fai ma fale lu ma fale o yesu o la ni ave do tatu vai temi ni le joy o se famtala le mo lo fa lo fa ma lo lava de matala ina mai foi o tatu polo kalama nei so yo te pasalo le atu Lourdes, can you briefly tell us in the English language, because we have some audience out there that don't understand our language, just a brief explanation of this program that's going on today? Yeah, okay. So our workshop going on today for Students Association For Faa-Samoa, the MPC, Apo le I'umaea, literal meaning is holding on to the end of the rope. Metaphorically, it means holding on to our cultural traditions and keeping it alive for each generation as it passes by. So every youth, everyone that comes for each century, we keep our generation, our cultural traditions alive as we keep going on and on to keep part of our history within us. And you're the president of the club? Yes. And this is our vice president. Okay, thank you so much. E tautara fwoi mui whae te I le nei vai ngā le aso. E tonga vai atu. A isi uku vai mai le asosio tangata oma. Mui Faa-Samoa a le tātou ko isi tu whātas. Whamaruru atu. O le alea o sa uku ipa ia maro le nei aso. O na lenga whatau lima ina e lea oma. Ai o le nei workshop, po a oma. Ua whapitua lea mo waenga mo pasenga SAFF o le awa o ina o nisi whaatufunganga. Mea tau lima, me sina Samoa, mo le whaatino ina o isi waenga le tātou nganu. Apo le I'umaea. Literal meaning, holding on to the end of the rope. Metaphorically, holding on to your cultural traditions and keeping them alive as each generation passes by. Ma o te iloa, o le a lea mitamitanga, I nisi o le asosi, mai nātou I nau, e whia mālam mo suesue, I nisi o waenga, e o oere I loa presi o whia. Te sosoani mai le hanga o le atua, ina ia maua se ai o le nei whaamui.
E ia tu mauai pia e vi inga I nana a fio e ona tofi mo Samoa ma ona tangata. So I fua, o ia o tau o ona whatanga. Thank you. So this is the hair for the look, to make it the look. And that's what it's made. And we're going to do a little demonstration. This is the first part. You have to make the hair tie, and you have to tie the bun up. You have to do the updo to make it more steady and stable. We need more than 2 people. I need to get used to it. And I feel it's very sacred just doing it. It's a very important thing for me. So I'm glad that I got this opportunity to learn. It's good to hear that you're very into our Samoan culture
that's what our people would want the young generation to not let go of is our language and our Thank you for your time, Ms. Mosooi. Thank you. Then you put it, you twirl it inside. Yeah, twirl it inside. You don't see it because it's in the water. And then the other side. Always start from the left. I don't know why you're going back to the right. You have to start from the left. Yeah, like that. Get back up. One, pause, two, on. Okay, that's three. Students Association For Faa-Samoa. Oleh aku nuan yang wingon dia neo de association de fighting. Ya, fakta dah malah semua Langkilde. Dia oleh mafuanga tu nula boleh asosiasi neiman ni pengal bengo Fatima ni dah. Oleh ngal benga ina ia fa tupla ia mafa Sofia ipe tupla nga Samoa so nei ina ia o mai ya o mai kue maua ya ni sipoyo tu manga foyo tato tu lewa mata na mo ya leo mai to ya o to ti mata le faingo ngal benga Fatima le pe foyo nei tu le langa ngole ato yo langa no isi sia nga ato yo ma ilo le feelinga ye mtele la bo isu ngal benga ye pe na to mata u ni ta ya me se le siba ya ma le siba Samoa ya ma na isi la fia tele o nga siba ye ni o siba pelo mama va de foi siba palafu mai ye siba fake ye o ye ni siba pelo mai sonu ya ni ma ni se sonu se Samoa ni la ko tau mo wa tu le Faa-Samoa mon le siba Samoa mon ye tau dia le o i foi le siba ko le siba Samoa ba ba a o le ma lo ko le ani to nga siba na le to tau mai ni so si le ni matele la isi me o le yo le palu ava ya mai se foi le fola to na i mal fola sua ya pe o nisi yo tu manga wa la matafuna mo onoli ma ni fono no ma ngana tu sa o ma lo ser tau talai tu kami le yo na po olha só vai ia ini satu polisi tu pada foto tele fa na mo le wa na mai ni to ya wan mele ye ne ye tawan aku mai ata to na ini polisi eu mai le me moni lava wana mata na mai tamiti ono fainga sibo na mele na mata na mai tamiti le asosio le fainga sibo ko ye mai se fesi ya le ala wa mo foi le ava no ai mai tamiti ya fama hawa to ne mai si mia ye ya wai le la nga mo si mia na o foi tantana ye matu manga pasa wa o foi
project for you. They oil instructing ya whanau awa o ina po I whainau tatou e nei. Ia, tai mo le wanoa. Ia le le o te whausina to le whanau le whainau e lei mai aso na mua sa tatou whanana whai o sia. Wana po nei la po tele I ona ia purumu malola. Ia lo tampai la no tele pesidi o tira to tele whanau. Amo le lola no tele iai. Ia to tele la to le masangi purumu. So le la o vasinga ko la ranga le. Ia tatou amatalia la le purumu. Wa ko ia le tama whainga po I ruma. Malaysia senga o le lola. Ma purumu le whamanga o le whamapio le mafofou. Se fa se la ko e le o I ba tau ko la ko le ona. Ko le ro pa sino te le ro mato lo pa le fauna. Lo pa sa fauna ko mato ba sena ya suya te no pa ia bangi no la pa. So whenever I find a one mato kan lo pa problema sena ya sam. Ya matale pa so lo manga yo ko pa ngosia. Foi lá nesse instructor le nei tatou police to pata. Ila no va inga le official Samoa. Ya pa pe le na o dia mai au dis po dia. Ya pe matula so ta vai. Falando com a ia tuai tatou whanau nei o na po olo iai pia na o e a masono ngai e iai loa I le Samoa e loa e nei e loa e le Pa tai mo si dentro na e do telefone le ngor ia pa ia tua pa solo lo fa ino le maruenga. Ele pa tai ina le ke telefone au tele le Atamai. Mo mai me ba ai matano iai. Ela le mate mai la fa matala tu ara tu ya tu tele la tu lo mama la ma pa on me ol ai o I solo patino ale mama la ma me ma fu ai wal me na mata mai le ole whainga. ya sa ole mbale mixing o le bat tele la va wala la ki vo I nga I me la ki ki api pa mala ma ya la tu o la pu ya lu o dum Yo anesiale tu pulanga le wa ye nei. sa ole Tu pulanga le wa ye nei o te son wa nei e tau na ama. Sino ia la tele whainga o le Nese la e le fo le silia. E maua I fo ia tamai ia mai au maa fo I. E ma whai o na o whataua la to e le e no o se tue la rei. Ma lo lava subscribe lava mo lava no Saili le Atamai. ya ba sai kalama na nei tu na aso talo sia ia wa pa mari e no tu finga ma fa ilo tu fo ia tu tuile ma mani inga wenga le le yo lo fa ia e nei le tato kolisi tu fatas wa la va tato fa na ia o mau la ve ngana e tato tunu ia male ana ni ia o le o tu fa longo fo inai sau noanga fo ia nai whana e le songa fo ia lato e mana ia maua pia le Atamai i ato ngana pa Samoa ia ese le ana ia talo sia ia Pamari ia ino to finga ele na tase fo le nei to ina polo kalama fa ili tato kolisi tu fatas ona wa ia lava le tato kolisi ia songa ma ia apo mai tato fana ia mai I tato mangana ma le Association o le Faa-Samoa al fana ia maua le Atamai ma ao I whakukura o rama lei ma I loa fui e tāua o le tato ngangana ia mai nese le tato nganganu whapea ua iai se upu ua pao papa pe le longo maa ia tuila manua ai lau
anga nei aso na malu ale I fale lo fingal o Fatima Langkilde o tatou Saili le Atamai nei I lalo kolisi ale baba ainga al tatou presidente le sunga I Rose Pond maka ibi pato so far so forth.